Kada cha mwanya na ntuba kudawa tanita na batu kan kuwatu ni Nteto chia Weru the mwene tarekinya Januari 2024. Yani otu kiriteinya Nteto chieto utuko baruare. Mabisa bange ba county wekiru ampena bakiringa ni dhuna kuwaro wako sniper urencha mbambedha chumirete kuwa ntubone bo ukuma siasa. Akameteba kurungamira mwire yo sniper mwana atongeria bange kuwa royo entuga ya kurombera mwire yo sniper na county ya Meru kire kiandike kinoru. Muchiyo makationgo mwa kurira Kyoto bakiwa mutana wo noro ini abisa wakituoke borisi kemawa. Mwere yonto murumi wa mwana rieto Simon Mucho kuonekana yute kithimene ke uririni uria kwirikana urire kire mwambiririo yo mwaka yo etete kuiria na kurubange. Betawa MUTEMBEI duani munatoa madhidi otukubaduare ni Maureen Kome. Abisa bange ba county ya Meru ni bekiri mpene na ukinyitho bisine nene CNDCI Kiambu kukirekana uchunkuni bobo tena mbere bobo kinyithaitie ntere bakiringanitho na kworo wa kwa Devin Sniper. Murungamiri wa ritingwe county ya Meru nchamba mbithina ameneretiwe kirompene ko akiwa ni kuhukuma siasa. Akira na andiki bantu to muthenya ruare chamba mbithina ritene ndiro angiro rwandikiri kutharu ichunkuna utero gani akiwa ntubo butwete thwana njirera ya irite kaiteneka. Mwandiki wetu Nteto Boniface Mongera netita na mbere kubanganiro no rutuketha twikuretera mbere ya ndeka itikuraya. Twita na mbere muchiyomo kuma ntere cheka ciongo mawajure na kithikiro na kieba nyuma ya boku wa mwana wona rietwa Daniel Mutethia nethire nende akiorowa na oroetwo ni abisa wa borisi kuma kiretuo kemawa muchiyo yoruwa mwendo wo ethire kilukiro nyumo bonene kuma kire abisa babo borisi na nyumene bomwike sibitari ya nyambere nebo 4 na renende bero bakaire mwiri mbere yutatewa nende bakuromba atongeria pa county ya Meru na CS kidhure kindike ukumiro ntubo kenda muchiyo yethire ukiona Kyoto. Dennis Mugendi aina ribotie. Twatake yo CS wabura atwerere itibu karandi buturanire manto jamwere jwa nukana yotewe ui atwera kana yotewe bukaidra gwera itowayote ikiro na maithori ya muciari agwitwa Nkirote na kariba maua bagitia akinikire bakwathira ni mwana wao Ndani Mutethia wa miaka 20 uro mwanka agakua ni polisi bagituo ke maua kwathiri wao yotera kwa kelogera mwandoka gurubu wao bepugaje na kuringa na kujirie karikariri baria athira ati bonere Ndani agikinyagwa kiu nkingo na kunywisunse bia uciari ni askari bakumenya wikano ni joga ciongo police post aja mucini o maua Tariki 26 irukire mpukirete wita kureria mathatha 3 ndacemaniria mantu yandiaririe muno ka police post ndacemaniria muthaka uwitwa Ndani tucemania nwau kwi muntu baru ya nwau uwitwa Kanoru nderie kwaria na Ndani nkimwira baba tucoke yura kana na mantu ya ndwa tukiara cie tugilete ukilla au ka police post tuterete angwa ntongai askari baumire ukathungutha kiokone bekunthugutha kiokone askari bau indonere mure yura baurire mwana kiunyama kari umwo ou anden iwe ndonere aringa mwana ukithale kithuku muno gya kibara ou onge noe aratinonka amuringira kithale gya nkingo kumau ba mutharikanira askari bathatu na tomurume omwe uwitwa wafa owinda mwone sura na tikande mwise sana kanda iberue ibwa wetwa wafa na ndona mure uba ure mwana unda ibwa ningwa kubwa ndakwese kana inda ure mbwene ne mno na mwanka anto baratura kumoto ta menyorore ethetie na batatu elesere babo githaniria kina mwana no muro mporo embe mno yo mukinyanga ithale bia kiu no mworo apio na nya maskari u ari muka ndonere nya akinya mwana nkingwa muna nkingo amweregeria rutere rurungi na askari uonge ntomurume nwe indonere nya kinya mwana semza siri ndona inya mwana ubothoku mno na kuma iro twambere kuambu antu bambere kuambu
au iyo mwana ataigeretherekio wau otaikandamu tutara brother kwaro kere umburira iria ya kurwa sai ende tutete banje mtongi anjerio muruma akimwita kuma na mwamba bakanjeri korwa ndona bari more deko ata brother kwa tutanjara daringo mtongi kidanda ronde murokele alafu ngianjeri ko yaupa akimura enda muringa brother kwa akawata ende ira askari ngira mukinya na amukinya keu ataikadam ndi basu akito enden nonge wa mura kaibu akimwita wafa ende amukinya ataikadam beteta wita ndeta mami kwa ndego takwita mami kwa tatrima ibete nangari no mutethia ariuga agwita gituone kia polisi kia maua kurithiria mantu yegie mwana uu wawe amenyithirwe ni OCS John Samantha ati mutethia na kuire na kira kimuraite ni murimo wa sukari murimo ngina kuwa jutajia mutethia kinya ntuku imwe indo twetire twanamana huko polisi tweta kwa polisi tutarekerwo inya twaria kanambi iri ari babo yanire kuri otuko baragwa kwe mtu beta abelesa manto andani beweta kwelesa manto ya ndani mdaskari ura wari ndene na tirabange bareya na rungu twatweka tukengwa na barabare ura wawete atwera brandani oro angirwa kana bureku intuko weu ya 26 weu bwe madaya oro tobeta no tumuthaka una twitire areta sister ndani amuna sister ndani ngakwira brando kwa oro angirwe aska imuntu arensera arendene atuiba wataniretwe na ndani askari wari una na ikiria muthaka ora amuhikia ndene araria muthaka ora atuelesa burato enda atuelesa ukona brata banje beja marungu eta askari banje bothura na beja marungu ira rutwengero twanirwe ngitine mukaitwira twanire aptaro kire twetete kuona ndani tukithura na mama onkiria yera atwira ati ndani neteria atia ndani na arakwire ukuve twira mukaitwagere nchukumwe weta kwa OCS tweta kwa OCS twetakie OCS webora atwirire itibu karambi muturanire manto jamwire jwanu kana yotewe atwira kana yotewe mukaidra gwera ito wayota bado togwa ito atirera ija ndo tutotare ija no itare le ana rudandi antiere tarokere ukubatu iro ruto asokera nyumba twajeto tukianĩria nawe na OCS Samantha ariuga riboti ĩrĩa arĩ nayo nĩ atĩ mũtethia aũrĩrwo nĩ mũingĩ nterenece mũtharatigania East akĩrĩkanaga na iĩte thimũ na au nĩrĩo polisi bagĩrĩrie kũmũhonokia bamũjukia na kũmũreta cibitarĩ-inĩ Nyambere bofo mũciĩ wa Maua kuma baramũikia gĩtuone kĩa polisi kĩa Maua kenda arugũrĩrwo thitango ya wamba bwa thimũ kotine na nyumene irio ambĩrĩrie kuga woi na mũthie nĩ arakua kiri ikarĩrĩria gĩkuũ kĩa ndani mũtethia biũria bila bikorua nĩ atĩ akũnjĩri bakuibone polisi bakĩmũrĩra Gaciongo police post na polisi nabo bakauga mũthara mũingĩ jwa mũrĩre kaĩrĩ nĩ atĩ areta gĩtuone kĩa Maua ũntu aikua kĩa mũthara kũrĩa nĩ kuũ ikarĩkarĩ athithĩkĩrĩte na kĩngĩ nĩ atĩ aikagua kotini ya Maua na tigania kũrĩ na kotini na biũria bingi bila birĩ ntaĩ gwĩtia ĩtaũri na akĩkonekana OCS no twinyo OCS wengu nkomenya narare na nikomenya menya narare ndekori OCS oni ndeyire au biori bila wambere mbire mwere wetu katwete twatenda ni aurimo bundori nete mobu yombe kora mto neibwa mukamatere abu na boke watandani nebwa muwatere abu nkona kendeke waziri wokaria OCS owe mawo kwariria anto yakabate anto naiba kweria kara yakate musiari OCS ore ana senswe Dennis Mugendi Weru TV mũciĩ wa Maua kaunti ya Meru twetakire Nteto ingia kebani ati muri yo mukuru wa miaka 75 ni watekanite kwina waterfall ya urereni mukuru yo na rietwa simu ni mucho aririkana kumaruka muchiko wa tariki imwe eta weekend ya mona kurubange bantu kende atachokira ntubura batumira ntuba muchiba ambire wito mucho muri yo mukuru yo ni wiki tumochare ya marimanti Paul Wakabithe aina ribotie Uringana na atori aba bakarigiro wa dini ya Nkondi Tharaka South ni ati Simeoni Mucho ore mukuru wa kuruwa gintu miaka 75 omire muci kuri tariki imwe ntu ya Jumatatu na atacoka muci itaturithagĩria amwira pathi bakanga ngino ntu ndamwete reef ndamwete rutha rwa ntu wenu mndu baringire rutere rwa rungi rwa muro wita wakang'anta
ndeba kuthi tugutoa mwetere mande nuugoro ataya wakia Jumaine na tukumwetera tenuka Jumaine pia family bamwetera ataya igoriro twambirie kumurithiria gwatuika na ari muringo gwakathita kuma agu twathukiria njukumu tugitu muceke rujini tukwendenda mau kuringa turethire kabuti yake na irio turereirwe kwamba gomba kuwa kaorite na ruji imthirukiririo bombire kwithira mwiri gwake muroni uyu akathita iri ntugo ithatu bakimucwaga kire kaire komnyamore atori bethira na kaire twathi kumuthingatia lakini mwathania gututethia tukumwithiria na tukumuruta thaino ende mari ukoria kwarumia nthi enda metu agwititia nini gintu mita 300 kwa mukuru ngetagwo King'ang'i kana koba mwathi Pirato agu rio twambirie kumuchwa tumuchwite twititie na muru iro twathire kwithira kagoti gake gekanike bantu bati mzuri muturi aumira gwagwira atwirire no aruta ruyeni akarutia ruyeni ru matha wathainu gati ukarakarite iro tumuchekire Wednesday mwanko tugutwa mwaga gwake emundi aramisi iro twambirie kumuchwa kaire kwamba ati mzuri tukumuona bakiuga kombikana Simeoni nakorirwe je aringite umite bwakang'anta bantu ange baringagira are gintu mite 5 gutoke ndurumo ya ururuni kwakirite bantu akuringirwa kamde kwina ruji ende they waterfalls irio iria nene muno mithire nu yonthe yina ndia na imithira ina ikaita kirima bantu athuku muno tibu wankori location bwana David Kithaka ikujira Nteto ino tie kuringagira muroni ria kwina ruji aswa mono bantu abona atomba gwa bakiringagira no anto botera sama no gwitoro runi kwina kabaranda baringagira na inkuromba ukakwigwa keugwa ukathi rongorora iwe wina muntu ngiromba kuigwa ukiwa bweno yake ngobaratia amenyo kuthi na kaire buru tayitwa akironda gacha imwe rukurini irengirega ntaugo kabona weto kagera ndagacha ni karinga bwega wakinya muya kubwega amana kuga muchona kuthwanirwe kurana ruyuru aga hakiri ndurumo ino na ira yithiritwe irire wakagita kuri mantu maturaga kuringana batu kuona mathima kithira wa mporandi nontu ruyuru mwanka kuma rero ruyuru twayire atwethire migogo kithiurukaga na mwanka tutie rwayire rwaciata migogo eno pe mabantu agakwirwo makoma makaragogo na ni igugume bwakwa kana arandererwa nontu tutwire kang'antaga ndega gwa gintu tetu na ni uringwa wentugo ndaumite kinya mujimbo yetagwo ndegwa gintu tambu ende kyage uturigaria ona baba gwejagaga utiegwa agwa athina ruji lakini mundi twarigara marango yaga into kyande ndegirwa na gumandegirwe ndegwe ta muntu gwitana nderungwa ngitega makoyo ndajeria gwitana ntiko muona ena ukanda wathanjira na kugiriro ndaiwa ye we ogu ndegirwo ogu maita mainge ndokanda guona guthina ndaumira ethira kafu enda kuthina agu ethira ntono barugo churu baba ange bakenda kumukundia we baba ange bakamwira ari myaburo thata myabo mukundia ng'ombe ere ake nio tukuruthata nio tukwenda kimati noka arutwa ero ng'ombe nio tukwenda wabua githimo yethia ni kuthira mwiri wa mututiki nombete kwira mocharini ya marimanti nkiripotera Weru TV kumantere Tharaka bita wa Paul Gwakabithe athinjeri kaunti ya Meru na atongere bomba kisiasa nibalikithitie ntuko ya ruyu kukethirwa kwina maromba ya kurikana mututi sniper kyanine kekinoru barua kukethira kwina kinya kanya kakurombera mututi sniper na kinya kukethirwa kwina kanya kakurombera kento ya Meru kendo metheria kumanira mantu aithirite ya itana mbere nibameneretie baraba kuwa nibakoreana na maromba ya bakiwa teke murungu kinya no anini ndamu ya mututi na maite kwithira iturwa na tukiambiria mwaka tuli amwe tuchoke turombere county yetu mwaka juju athira iturone county yetu ina mantu ja maingi jara tutenda tuthingata mwaka ja 2024 kwao tukauga tuli atongire bakanisa ijeni ikenda twita murungu na tumuririra tuli amwe kuna ntura yetu Imeru kwao tumirombere okiri tumirombere witi nambere bubwega ikenda kiri witi nambere bubwega bwa mugongo jwa Meru kinya tu na tuguneka na tutharimwa
kou itugwita atongerie betu bara tutarite na kura, itugwita atongerie betu ba kibiashara, itugwita atongerie betu ba Meru Ponde kinya bara be Nairobi kana be na bothurane Kinoru Stadium kwambire 3 ntuku ya Juma ikenda tumba kurira mwathani no ntubwa county yetu ya Meru. Mbejete kwira Islamu bara turenda bo Meru County rojo tumbagareni maromba John tukinya Islamu ne part ya county ya Meru. County ya Meru echafuka kinya batu Islamu tukethra trendene ya muchafuko juu muntu onde oro prescribe agatukia makiambas the secretary general wa bus na executive officer of bus kinya ambasi ikaraga Meru na ara antu bange ba Meru bari kagitagaka ikagitaga gwika myanya yonde kando tuchoke twiringanire ya motora akaji ba Meru na ikyo gituma mbera muntu onde oreo prescribe agatukia makiambas umagara ne secretary general gugwita ne executive officer gugwita chokerie the Meru Clergy forum kadho batongeretwe ni general secretary wa Reverend Jack Nkadho ntuba kuona twethira twina beginning of the year prayers at the same time tuombe kwithwa twina requiem mass ya the late sniper ketu kwira Meru Bonde ibaumirie beye tumbe kuroma dina turombere county tu Meru kienda spirit hii ikwete kiendelee Meru ntutukiria kumenya bo Meru kiasha kaola lakini Murungu nendete Meru muno and that's why sniper kwetherwe bo etherwe mwiri yoke yombere kuonekana kange twira Meru mwiri twe yurita tayile maua Methodist mortuary ithayo turuma tayile maua Methodist mortuary kienda twithwa turia thaithatu ciatha na ni thuganio ririega muno kibo kwithwa bathuganitie in such a time arantu bakurira tuje tukarendi twaranirie na turombanire twe amwe na DMCO municipality nkwenda ikujukia kanya gaga gukaribisha antu bonthe barabe baketha bejite ruju marombene jaja mugabukwa na preparation sira chiyo tenti gwikirwa injega bethuro be willing kwija turombaniria amwe kenda tumbi kwira njere sniper nya kumirombera ibungani nyome kumya kingi kionde maromba jaketho jangani kukagita kankwenda kwira MP betu the 11 of them our senator na inya governor wetu ura twendete muno Kawira Mwangaza nyaitu kwandikwo mukaribisha rujo ethro part and parcel maromba jaja ketho ajeo Tuichoka kiri Nteto yetu kabere nende abisa bangi ba county ya Meru ne bekeri mpene no kinyitho bisi nene cia DCI Kiambu kumane no chonku ni burabu itite na mbere bokoro wakwa Devin Sniper murungamiri wa ritingu bisi ne bwangavana county ya Meru nchamba mbithi na menelete wikiro mpene kuwa kiwane kuma siasa akera na kibante to muthenyo ruari mbithi nende na kuria rwangirwa ndikiri ochunku na rutero ria na thirikari ya county ya Meru akiwa kinyabo no bethere bena njara kiriku ke Sniper Boniface Mongera aina Nteto na gike ikyo gikaro kembere na ndikibante twatongere wabanene ne kontemero bathithetie nywe mori mona ntukwejire ithiri ntukwenarwa Daniel Muthiani kana Sniper orai na gutewa either naku kethithika gitukaria kuthumbia urani hinde gikukaria kuthumbia rongirwa DCI no ntuba kugwata gwata kuraba kuthura bethithia kira ntobaria bakwirikani bakwena gavana Kaira Mwangaza siwezi nchamba mbithi no mwari Nteto iji kiwe bwana Nchamba ariona kuatekenere tena tekweruto kinya nini no nto baruterwa gavana bakwithira begwatwa hindi ngaruko wingi obangi batikugwatwa ankuromba batwi rira muntu akethro akigwatwa ni twiragwe tukerwa ngania na kugwatwa kana nyarikia kugwatwa report igatikwa police station tukamyangania kagwatirwe ikwetho kwina mitaratara ya muntu agwatwa tukamya muntu ujo agwatwa na oro mugwata nikenda tukomba kuthingatira mantu jau jare unajo jange na mwankera twankirite ntukwenero ni atiri antu kathumba bamwe baro mukwiritie gavana Kaira Mwangaza ibethire tobekiri mpene bamwe bari kwithira bekitho kotini ntukwerojo na bange bagwatina barigirwa bagionkawa na kungwa maori wanda ndimino umwe na mukari mo gavana kana bodyguard ibarua kwithira bagikirwa mpene kingi ngari muthemba Subaru iri kurikana ne tumiro kuthio nyomo bobo ne nyagweta gutamuryo Sniper ne gwatwi na kurigirwa
Ntuko ya lamisa kiume kithurunio mutongeri omwe omunende ne Kontemiro nethira yitikiria gwitika samonsia dise rotero Kiamburu na randikire statement yewe na gwicokera gukinyira ntuko ya njumine kiume iki ogoro mutongeri ungi munene nwe kinyone tikirie kwithira gitikira samonsia DCI orotero rwa Kiamburu ari na babatetheria bawe ni nyakaria bandikire statement na kwithira bicokera rotero rwa Meru kulingana kanyoni Nteto uri katikati na Nteto noro trombete tokedo tumugiria na tokunyuririte atwira mababa omisadi ba DCI ibagwathanite mikanda kumana no kojubu bungi betito bakyodurania na korwa mono bakethro berenkania report yokire mwerekithirio magambo DPP nonto bore harakati na chamuthia kuthirekire uthunguni bwao nke report ya Ntoshero TV kumaje kingine ne kimushu Nairobi mbita Boniface Mongera. Ubaya Boniface ni kuma kiri Nteto no tukuona kanya kambere ka kuno ko weta kuraya nchokerete na Nteto nkuluki. Mabate we mama mabate ukipata baridi nunua mabate ukitaka usingizi nunua mabate ni raino my mama mabate ni raino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Tuko gwatogeni Greenwood City Meru aria kugeta shopping na mwanya kuria bithongi na gukena gugweterete tonya nthigurune mantu ja kinande jamaririte o aja nkorone Meru thioronka ogiciona iranduka cietu cia kinande brand cije kena Kenya na nthigurune na cia mwanya kienda gutigira gutikio urenda waga kuma fashion na mekire gweta intobia stima intobia nyomba na bia kwithongomia bibionthe ukabio na nto amwe tonya wone hoteli na mikawe mwanya withurire kirio kwenda kuma irio bia giontwira na bia kinande birio gakenera mikawa yetu mwanya mono tonya ja wone michetho mwanya ire kabuchanchamura bwinthe ana na ntuba banene Greenwood City Meru timola ki ni mwagoja shopping na mwanya ikeno na nkanya mwanya inyagwo kenda ija wone no tikororirwe ne ndiunge kweja Greenwood City Meru aja nio kagita shopping na uriunge mall ina mwanya turiungira na arua na utirira. Karibu customer, karibu Fred. Sawa kabisa mama. Kuna marinda kweli? Tuna marinda ama ingie mdo njunde. Oneka kama marinda. Kuna marinda ama ingie. Kabisa. Tunawatara kwa ambao wewe. Karibu sana. Karibu. Ni kagita kadigonku kagita gakuringa luku safi tukugwate ugeni aja ndukene ya nguo ya Pred Fashions maua turi na nguo mina mekathi biondo na iratu bia ekorona twana kuma nthigurune cia Turkey, India, Dubai, Vietnam, Hong Kong na kinya New York na nthiguru ingi cia ome. Digonko nkomea kuya ntomba kuria aina tomba kugura nguo match. Karibu sana aja uzo kwa Pred Fashion maua omba kwithiro kigurira nguo especially baba na mambura tathai kwena bangino ndaka na ago gakira nguo embe mwana kwigwa bothoku karibu aja uzo Pred Fashion maua turi maua Kasiongo akwena nyumbani chemist Mugaruna Jackmat Electronics na Shekina Hotel kugwata Nteto nkuruki turiongere kana turingire thimo kurukira 0701 313 254 kana 0741 776 655.
KRC GoTV Stream iko mkononi. Shows zinashika, raha ya kila mtu. Relax, kila kitu iko. Movies za ile mudu nadai. Series ziko na edge of the seat action. Na maestro wote una like. Mechi yako na sports action yote. Na watoije hata wao hawajawachwa nyuma. Wacha enjoyment izidi hii holiday na GoTV. GoTV Stream available from 1st December for all active customers. Oi, tudo nito. Oi, massa, só para. Tá tudo esse já não com macaugo. Vale agora na Joy Max Mwevoko. Wow, mona Joy Max Mwevoko ngakena. Kakirite gakithei nigakuruga manda. Na bei shosh. Bei ya shosh. Bei ya shosh. Mokaga wogo. Joy Max Mwevoko kuma Joy Millers Limited ni mutujo mwagiru jo magurija te kuinyeria mubuko jwaku ni gikeno kianja na juri na mawega kathetindo. Joy Max Mwevoko tukenera turi amwe. Happy New Year, out with the old, in with the new. My name is Azia Nasenya, also known as Cecilia from Pink Ladies. Red Brenda, and I'm playing the role of Stephanie. Pascal Tukodi, and I play Charles on Pink Ladies. And I want to wish you the very best this year. May this new year bring you new opportunities, new goals, Fanaka, Barak, new success. And may all your dreams come true. And I wish you all the best in 2024. I do pray that this year all your dreams manifest. Happy New Year. Happy New Year. Tunawapenda nyote. Keep it locked on Pink Ladies. Continue checking Pink Ladies on Star Times. Have an amazing 2024. Bwana tuweta na mbere kurumira Nteto cioruthe Imwe. Mubunge wa Centrimenti Kirimagushine wete ati ngavana Meru Kawira Mwangaza na mukanite kubuithia barabara cia icio kiawe nende no retia karibati kolote MCA nde bodi ngavana Kawira kulukina amenete CS wa kithomo Ezekiel Machogu akiwa thirikari ya Ruto ni kuongela BCS skuru tiande kaiteno kausa leso thone na Julius Bijewe nebo wete ngari ya DG mutumani thiriteri ngaranji kuciume bithatu na tabwithwa na nende nebo muri umerekeria Meru abere thinera au kulukira mutugikare aina ribotie. Akiadia mathiko ni jamwe Teresha Kirigara mubunge wa Central Imenti Kirimagushine manto jegie kuthukanga kwa barabara cia thirikari ya Meru babu ibuje barabara MCA barathiuruka ntura cienu bebo thithairia na karakta ngai etiga kura tige ni gwetera yauni na bukeje ni kubera abaregete gwita ngugi ngabana abere ngugi ute ao ngugi ngabana akarita na wandi administrator imbije bwendete ngabana wowe numuno imbije bumwendete muno no bumwendete muno na narite ngugi waku akathithia atia akarita barabara ethuka tiga kuga muti atathithia barabara ukeria thimo ukaruma kuringira Madam Kawira wa mwiri tweterete MTF nderiko ankwenda bwira boteka thule antutheri Kirima na ndi arudia kariba koraga MCS bao ni untu batina menye iguru ya kigina ja Meru mono kiege barabara ni kiria Kirima kuganga bana wa Meru Kawira Mwangaza na nenkanire kigina kiu kionde kiri mubango jo MTF ibarabara tawa thirikari bakare yagwa wa bendo abakomboro abare yakinya wogenda no uthithiu au gakenda mbecha cia barabara itikaiwe MCA kana iroko contractors bana aja gwetu ka arete grupu aminenkere mbeshira tutumaru thirikari naja irire barabara Kirima ariuganga bana Mwangaza na mukanire kuthithia barabara ciawe taurethagira kithithia ukaberere kiriwathani bwa thirikari nthiru ya kiraito murungi ende area imbi bona no kimono no tukire mu buthithia barabara nyachianga bana igo tuma buru mumbira muno na ndena arambire nkathithia ejathithia na MTF yali athithie nonto mujumbe barabara ciawe na kaunti government barabara ciae
Gikuru kikirima na meneretie waziri wa kithomo Ezekiel Machogu ni kuga secondary cha kwana kana diskuru chikaraga bisi nande nethirite akiregana na untu bobo akiuga gutikaro bia munge bia thithwe iguru ya BCU ya the school fees au ninte kuona gwitenie bwega au gutetenie kana tabukuga gutetenie etweka the school kamberia kuriwa tuition hapo si sawa no ntuguti public participation irathithwa tiga bombere ibejere bakarande goro mariene kirigara kirindene tabata na nange baburia bwamberie kuri afisi bouga ibogere ka butagire abogera bokara afisi ali butugite ou manto yara Machogu arauire ijachokerwe kungina kuthuranira Saresura ni muteteri wa kioto kia mwingi na Julius Bijiwa ni mukarigito wa kiama kia Nope wa Jamiru ni bashumirite gutetera munini wa ngavana Mutumanto Ithinkia bakiuga ngarira yonkaratigina yake metumagira ira namba yayo ni KCY 192H nithirite ringala njimwe mutindwa kwa bimia bidatu nande bakiuga thirikari ya Meru niregete kurea mbea chiayo kende kathondekwa tukwena aru inkoriungite ndene garage imwe ndene mutindo jwa Kangangi na surprisingly ndethira ngari ya deputy governor KCY igekia ushedi nene gwati teri nyingi muno na inyambo ebo igakaku akoritheria ndero ngari u yikirwe garage bimya bithatu bithiri na county niregete kwa approve governor na ugite ga approverwa repair yayo makingarira la nchona ithatu antu Meru wonde ibeije atigarero na Imwe andi nyewu Imwe kana ndi atinayo ne antu bawe ndi bubwega monkana ndi bo batetheria bakumutetheria nyakumara gwitaita ankiuragi ya Meru mtu ura twina ngarewe ethe probox sienta kana ngari ingi mwanya bwana uthiaga time table agatera tethagua komba kumumaragua nontu ikwere thina utuika atiumba kuona ngari 3 weeks down the line niki ukiri mwanka bimya bithatu utekoreka Meru bamenya status ya kuure kari inkorigwa kothori magoro gwetajo ikahaya we nayo kana imatatu gwetayo aumera were Meru charoroko thina irio tombe natu kumenya ntaira nontu thirikari te muntu eje thirikari eje ne eto ja Meru kingine bakuganga bana wa Meru kawira Mwangaza na rombete control of budget kumwitekeria ritakigenega chiringi milioni 27 na ndi bakiuga ne atakina ike kiomba kuritwa na ngabana ojo ataikia supplementary budget kere bunge ya Meru na kumane na untu bobo kinyamarando ja thirikari je gutujo ja rei kinyare mwe twina ukuje goro nura rombere kwethirwa ukewa approval i control of budget withdraw interest ya 27 million kiuria kiria kirio na control of budget utiomba kwethirwa ukewa approval eu ni ontuba kwethirwa thaiji twetete the second quarter ya financial year tuamberia another financial year utethithitie supplementary budget ke marando 705 million rurue moimba na single shilling kutiera omba kwithira ekirwa na still tekwana tekomba kureka non twikenda supplementary budget na county aro tore January budget ye mwaka jwa thirikari ibwite kwithira gitonya stage ya 4 ira itawa county physical strategy paper kwa one development plan itetere assembly county budget and review through paper itetere assembly county physical strategy paper bwite gwita mbai mweri jwa iriaja na nyeyo gutikuonekana ya ukombikana gwita kwayo keripotra tetosha Weru reakwa rieto ni Mutugi kare Boya Mutugi
Mukanukio bara baingi mbungene ya kaunti ya Meru Njimucho ya wete msiba baingi kaitene kane ba kulukira kaita kakomo ukinyandiria mobatu mwanya kire wondi sione onjo utembe sabanenkeri sikuingia mobatu ya baruwende kaitene ka gerekano ne bakudha ba kulukira kaita ko munonto na bara betite form 1 be bara okiro rukiri na bate kono ra bomba kwedra be batethia kulukimocho ya wete kaitene ka utembe sabanenkeri siambasari indanto bate kwenda kumenya nonto MC no mutongere wa kura bakumba ukinyila nampoi mukiri mitheka aina ribotie Kaitene kasi aribaitete na mbere kuibanga wiki no chokiana chukuru kuma kiumia twetete MCO wandi ya thona Jimucho inara kwaringikite anene mbure makondoria na utia karibate na geoketha ikirikano baba inge bao bairigaira maketha kinya wiki ana bao chukuru awite baithirite bena kaita kaumo kwa mukira mathina ya kari orenjara chiao chiekeri mpengo ture MCS to chama ne challenge nyingi no tonto ba ko yaba ingi sana ndene kinya ya muchi kana uturia thuru thimo bena challenge wiki ana chukuru na orante ba ingi ba kumenya batu tuthire ni control ya ini ya mbecha zozote chia county kana tuthire ni control ya ene kiti ya county no tombasare ni ngavana Ryan na timu yawe so kuna challenge nene muno ndene villages na nto iba usafa na batu ndene county assembly Meru tokoloketie motion ya kuambasare chete milioni 5 kenda at least kithe milioni 3 chia waba ana baraba form 2 weta form 4 ana baraba form 1 bomba kwa mbecha irengi so still batu tutangi give up to MCS no to kwaria koria executive kana kwaria koria governor ke motion tokoloketie milioni ile ira bomba kwethira bakethia atira mantu yara kenda na baraba tete form 1 bomba kona mbecha no tukwena challenge nyingi muno kira na baraba tete form 1 kuringana no MCA baka ibo bawitutira bongwa no cwa mautethio kuma kiria chore na baraba tikumba bati wa kwelwa manyere ne akari MCA bonthe baina challenges inyingi na sana no turambere MCA na rethera na kiti ya basari so ana baraba ina thina pio le nentora kwa kwa address thina ira ende thai mwana ria kwethira muchi mwana atenethe mwana atena ina na mwana oro tena njira kinyekari ekomba ni kumutethia no ntotembe cha thirikari wina cho na okaile kona mwana rawe ngwa tomba wita chukuru so bora tukwaria kubuithia ture MCS baraba inge katokwaria kwa nto iba initiate community arambes no ntori na otomba wikia bonthe chukuru no otomba pia kuya o orera bonthe we tugeria kubachangia tu pole pole bora tukomba through arambes ire kubuithwa ndene ya villages chetu kana wethra wina membi kaweso kanini tugweu kithira mwana roka ukona bro gwita onge lakini takurombe kyo mwage ntonyo mwangiri ile kana ithatu kana ithano tebuchomba kumutethia ni kuthoma nkoroki kuringana na Jim anto bareta bakaura mbeo for example mwaona chimbo na chiringi maana ya ile then raba tuketha kwa tugeria na betete chukuru ile kwena challenges nyingi mwaura bakaendia na chiringi 2025 na kuma next week kimye gitu tete into bionde biketha biko mwayo ketha biko ngombe ketha chiekwa mbori ketha chiekwa no tuketha choyori thoko na ndio ntopo na oro sana ibo ntukari chini bateri kuria solution bari bateri ko shell danto kuma ni na broker barabe ya kithira muntu aketha into kwa tuka into bira rendia na mbechi te kwa leka orira mbewa orita mbechi nyingi sana na ngarama na nyoti ngane na ngarama kuri mae kwanda ne bechira kwa ndia cho no ntobwa wakwenda fie chukuru na nonto bweto mikeji mawete na banganete kurirana 50 bambere kuma ke chukuru chonde 5 che wandi ya thona bisi na kweya na motethio yangi ya kithomo kiria na baraba bwithete kerio kyo KCP kia thone kirage kabwithe kantu kweru yo kienini gya chukuru ekarumo ana maana ile ya 50 twabarira fia tamwan so inkwandela kuromba na batho anto bathwana baraba ina ana baikiti form 1 day schools chia thwana bendele ni ku register ndani ya day schools zira kenda tomba no kinyithi namba ya 250 ire kwendeka number 2 inkwenda karibisha anto bonthe bathwana no me athwana kigatho ketu kendo kisho ndiro uyu tuketha tu sponsor na bauna number 2 tuketha tukiriwandi ana bonthe baraba ina max 260 witia to abora mathandu ko materials dona into bingi na ito kweregira full sponsor kana kuba scholarships full scholarship mwanka form 4 ana bara tokomba royo na pia ito kweregira eni baba ingine nya sana barambike ku ya at least batutete ko further education ndene ya wondi yetu ya thona so antu betu baigwo kwa chukuru jetu mwaka wikethira chisa sawa so ibarete ana ko kenda tomba ni gwitikia wondi yetu na mbere inkoromba antu bonde bathona bature na jirene nya sana
Royo ntuko yetu ekithomo intuko ekongwera kithomo intuko ekweni karenji intuko ekwithana rwari nyingi je kuhusu manto ya kithomo na kenda tomba nikuikia ondi yetu na mbere no ntu ondi mwire chima jino lesina jitha jino roti nyingi na kintu kira kiombi gotutethie kuo ni kithomo aki kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Mubunge wa Embe South John Paul Mwirigi awite aka nyumba ya ukinyaniria boki nende ni wa ICT hub isionekeawe kenda nende ethira kiambe ombithi kanya kawikuri okulukira mutandao akiwa baingi pare no bwa kumanene kuo kia David Sniper. Mubunge wa Mwirigi riwa baingi bantu kwembithi ni bamukinyilite bakiwa ni bakumakira uturo bo kaiteneka kaiteno kau na kuromba rwangu anthikiri ko bwethio ntupombwe kenda musiyo Sniper yona Kyoto. Madioni Karugi aina Nteto. Mubunge wa Embe South John Paul Mwirigi nethiritwa akiuria aritwa ndene ya gicio bunge kiawe ati bakethro bakimakira kuthomera ngui cia mitandao kana ICT ni kwithrwa ya mutongeria akethrwa akibawa tambaru na njira imwe ya kubawa tambaru awite akethrwa yaka kituo kia kuthomera ngui cia mitandao ndene ya gicio bunge ki bobo yerete nyuma ya mututi Sniper kwithrwa akiorwa kiunyumo kukirikana iku kiawe kiumanite na rwaria mutandao ne anto baketha beno bwa no thairora ngukari yao na nyoro dhairora ndathirire muchemanio kwa ritobo wambure John Paul itukubo no kwenda kwethe okianjire mantu ya mtandao lakini mtandao itukuona yakaywe na issue itukuona ya mtandao yukureta thina no tukuya antu bethirite bakiaria through mtandao muntu agethira aki attacked umbe kwethe akibwira bukethira bwina issues bautu tukaria leaders tukomba kwethe tukirungama kumba kwethe atuki veteran the young generation not the young generation evolving as baruyu so kwa tu komwe akuthithirwa kintu kira kitejas tukahakikisha that person akomba kwithira akiona justice otia mantu ya yombite kwithira karika ndene ya Meru County. Mubunge wa John Paul na sokerete nkatho waziri wa ukaria kithure kindiki no ntuba kuthiatira korwa kwa Sniper na utira akiwa no mwanka mututi Sniper na nja yawe bone Kyoto angechoka iri waziri kithure kindiki nkatho imingi muno nontu on top of this matter na nombete kwithira akiwa no mwanka justice yombe kwithira kionekana ki mutanoro mwa ombere kwithira akia attack naomba kwithira akiorwa na arora Nyarankuluki akuria atongeria bangi baki siasa kwithirwa bakimenyera utongeria nebo na kwithirwa bakiumiria mathina yara bakulukira utongeria ne na burusi abania na kuyukia matagari ya tibui Linda kendaomba kwithira we perform kari ya Linda no munka uken counter those critics both the positive na negative critics but tekumaanisha maybe or receive a negative critic no but kwithira okay somebody's life tebo boya na ingwite kiketo mi DCI bombite kwithira bakyoya mantu ya norito muno na mantu ya bombite kwithira aita monka ke top office cia Kenyeye ario president ario deputy na ki inya ki leadership yetu ya Meru County ki members of parliament na inya ki pastors na iketo mbuko na pastors rojo bombite kwithira bakibanga maromba yara baketha bena yo na arora kinoru so we are in support ya justice ya mantu yao akiaria kiroruri wa form cia ambassador ntuko ya yere kirigisho mbunge kiawe mubunge John Paul na uretiana bandaka kwithira bakithoma na wingi akiwa mwana wa mwari niwe muno kuonania ikira kithomo ntereji kwenda kumenya ni tumi chief au akenda kwithira ena men's conference na kuona obone kwendeka no tonda iliao population ira tu ni wao inene ne mwana omwari ka a girl child kumaanisha a boy child ya katuita estint na tibo boya kutuika boys tukamba kwitha twikinyango kikithomo no mukeja babo bomba kwitha ukira uyukie initiative irora our sisters bombe kwitha beti kibaketha be skuru ikenda twitha twina ngundi number irekethia itethia Igembe South nkiripotera Weru TV kuma Igembe South Bita Marion Karugi wa Kenywa ndwa cia MCA bameru na gavana wa county u cikuma mwaka muthiru nende ni ciambiritie utongethia karibu thuku rukiriro rwari akariba wondi akibiricie ni barokire kuibwithiria barabara bongwa bakiwa ati bethirite bayetero tethi bura butukinyira mwaka thai akariba bantura cikibithe na mboroga bakibwithiria barabara yo nende baruo ni bethirite bayetero ntubo kuthira bwikinyanira indi batuma MCA wa MCA kithira kibera we ati na mbesa ya MCA bangi kubwithia barabara kana muradi no yuriko aibera bete bakauria gavana ora mwaka kaiteneka hati ukinyeleka Kelvin Kimathi
na ukarigo ntuku na tuthuranira riboti ye. Akari mature no beti tena mbere kunyamara na kuthangika kwa barabara mwanya kumani aburitho kiyabu buna kariba kithemboroga kibiricho ndira gavana wa Meru Faith Kawira Mwangaza mirandi ye barabara atindikirite mubango ni yothondeki barabara ijo MTF na are mwankatha ya turi bambidite kuthwanio Brunio ntukinyirwe mubango yo MTF mature ndi yekaba etetera gavana na bati kwithirwa agitekera ma MCA no ntuma MCA ijo atuthiairie barabara ikuma tene no ntu gavana ari wengo individual atumba kumenya barabara jeze inde MCA wetu na mizi na ndi au nondo ikwithirwa iri no ntu ja gavana utiriomba kumenya njira jeze yetu inde MCA wetu na mizi na wetu etake MCA araugo timpeche na chichi kuthithia barabara eriku kuthithia barabara ko tukuromba ukeja kuomba kwithirwa no kumbike kawira akeja kuthwa no banengera mbechi ututhirie barabara inde afuata akethwa na gufuata akona ngugi gwiteka kiu kio kumba guthwa gikia maana ndene ukuria bwa ndene constituency yetu na ndene county yetu na ne ontubarerio kinyile MCA wantura kumania Kenya mara keke barabara iyi abashokariye nkiri gavana wa Meru bona kainya koibambiriche buruku ithondekera barabara iyi baibongwa MCA baruga batina mbecha na tukaboria tumurie no tukuromba manda mukabana atuchumire na njira ici cionde kinya kwa matwikira maramu ni untu nama gutwiki nange ni ukoboka kinya nange kwi kibitha bamuro na kwino ya maiga ya kobokere ejotaga antu bara twina bwaja batigwiritwe nontu wangugira tugwita katuonete uti ungi tumba kuthithia ibatu tucitanirie twinje njira yetu nontu ije katutinatongeria iyi ndi wa munabu ni ontu batumba kuthithia barabara iyi mwanka muthie rombare oburukire atongoria bao mwanka thai ura mpumba kuga ibathikire nontu ibatwirire bagatuthithiria batwi tukuona guti maendeleo tukuona kabo tuthini otheri na ura mpumba kuga ni atiri ibeje batwinjire njira jeiji ukeja utaga ntura iji yetu yonde uwikari twambiritia barabara jeje tukuthithia twitekire stima gutichio ituge guturgaria ni antu atwatarire bachokere ndwe gavana na MCA na gavana hawa au tubo tutethia no ende ciao tontu twabatara batwitera ngugi na igetha bageta kurwa no batu tukomia tutionwa tugatona ria ngombe ji kurwa yakisi ne yumiaga na iga bamba iru jana MCA no monishi no na thina Weru TV kumaburi mbita wa Kelvin Kimathi. Nyuma ya miario mutetheria mubunge wa Marati Muthikinegeni ati guti muciuti na rwirutika na urati uri no kuye kuria kuruba wito Thaa nende thiraita na kunenkirwa 10,000 untubo libonekanite kunemeneru bunene ni akariba nture bakiwate mutetheria ne kakwenda obamenanithia na kinya kwithira batindiki kwa gavana mwakene yo 2027 Martin Mwambi ana riboti Iririmbi kia mwanki wa chiacha ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi no akakithiete na mbere gwankana kumania no tambia bwaroji Nteto ira ciumanitie na mutetheria wa mubunge Kareke Mbiuki Timothy Kinegeni akiugaga gutire mwekũrutaga roji na mugongo kiri gicigo mbunge kia Maraha Nteto irikanitwo na kumeneria ibamo bakariba gicigo mbunge giki roje goteroje na ya dirana wake na digamnya mwana no kina bingala na u amoditu no kwa galoze lweko tukadira nkadiko kwa nyabantaga mwele atele egwe na mato maire na kenaga nwae gotegu atobirete nuntu goteroje kabalabala gasuguru gotekolora neja gakolonga mabato moladi tale unde na kimya kegimanto na rosia ne ko rumete kale kenelwe arete 10,000 mena kenega nwae ntatua kuringana na kariba babatwire kuruta mbeca cia ruji rwa murandi inde mwanke munthi batorwekirwa ruji rwa kurima batumagira ruji rwa 4K ruji rwa bakuga rwithagirwa ruri na goro nkuruki uguriba mbeca ite kwenda muceso bau kogu mweshimiwa Kareke akiuga kwina ruci na ntatua gutero ruci rwa kurima rwi ntatua no ngarwi kwao karia komo
mwena rose mwiyo rwa kurima na twarutaga 5,000 cia registration twekirwa rose rwa irrigation tudija guteba keni kana kamukua antu manta tu mwena rose rwa kareke antu manta tu mwena rose rwa kareke agicokia Nteto ino kinegeni augite bara batari na rũũĩ kiri gĩcigo mbunge kia Maraka baregire gwikira rũũĩ nontu batathingatira mitaratara ĩrĩa kwendekana baba kuringirwo bakiragwo beki bandito na tumemeni bakiuga bubatena rũũĩ ndendaga kuga guti ntũra thiini wa mara itena rũũĩ mweshimua kareke tigekagira rũũĩ rwa ewengwa ni project already iria existing ni jiatethagiriria atethereria project ikongera rũũĩ ikongera intake rũũĩ rukaingia alafu members bakagia na access ya kugwata rũũĩ rwa kwigana riu ukendwa ya muturi na rũũĩ ni rwitukirite au kwenu no kinarega kugura kerwa ipipe kiama kiugite igurwe kana ni registration ya kanyamu kidogo ukinarega kuria Kinegeni augite gutire mutongorua kuma mbari cia Tharaka rokinya wakareke Mbiuki agicugia gukuja rũũĩ rwa rukwirikana irwingiritwe kiri mwankwa gicigo mbunge giki rũũĩ rukinyite ruri na rũũĩ rwa kinya Mikoi ugu ni bukuri mweshimua kareke agikira rũũĩ rũu ni mujumbe wa Mara constituency na au nio Mara constituency gaite na utumba kuthi kugura nyama mujuene rwa kinya au atongoria ba Tharaka benki enda rwimana kwao na bono kudagana rukinemana nau lakini wengwa atari akwe authority ya kuthi gwikira rũũĩ kwene na tiga kwindi kwi mutongoria wa Tharaka wejire amwira ni kwenda kuendelea na ruku mawiruri ni kwenda kuendelea na ru kuma Mikoi kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi Oya Martin ni kuma kinete tuno tukona kanya kankika kuno kweta kuraya nchokerete na Nteto ingi The Meru County Clergy Forum na Weru bwingi ni kugwata ogeni ya karibonde ba Meru amona Kristo bakanisa ya migongo yonthe kuma ntere cionthe cia Meru kiri ntuku ya maromba kana prayers day ntuku ya rojo kenine Kenoru Stadium kwambiria thaa 3 cia rukiri. Tungependa kusema kama viongozi wa kanisa la Meru kutoka kila dhehebu, kutoka kwa Wakatoliki, SDA, Pentekote, NCCK na viongozi wetu wote tukisema ya kwamba tunaitisha maombi ama tumepanga maombi kufanya katika gatuzi letu tukiomba kila mwananchi wa nchi ya Kenya ambaye ako hapa katika gatuzi la Meru tukutane siku ya Ijumaa saa 3 kamili katika uwanja wa michezo wa Kenoru Stadium. Turombere county yetu turi amwe tukiambiria mwaka jomwe rojo 2024. Mwathani Abudhari Mebwinde. Are you paying your Zuku bill using mobile money? Well, let's have a look. If you're using M-Pesa, go to M-Pesa menu on your phone, select Pay Bill option, enter business number 320320, enter the name Zuku, followed by your account number. Key in the amount followed by your M-Pesa PIN and send. If you're using Airtel Money, go to Airtel Money option on your phone, select Make Payments, select Pay Bill option followed by Other. Enter Zuku name as Zuku CATV for fiber users and Zuku Sat for satellite users. Enter amount followed by your PIN number and send. For reference, enter your Zuku account number. For both payment options, you'll receive an SMS and email confirmation from Zuku. Zuku. Life got better. Tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngogea undagitare ambaye ria wamba kumenya kireo kwenda kuthomera kenda gitani na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru enjaga ya undagitare egitaga ora college cionthe cia undagitare ibati kugita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere enjaga buru egatara ritwa gutungata ajie bwega nthigurune yonthe.
We have invested in a modern library, modern laboratories, microbiology laboratory, chemistry lab. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits, such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa ni kio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukwa guarantee ugakenera gukara gwaku aja. Kwiritaniria kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utikuringa ndari. Twendaga jara mega kiria ritobetu kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ujukani bwa Januari ni bwetete na mbere. Itoko gwato geni. Nonto wa manto nkuruki aranira na tuko kurukira 0719 223 223 kana wandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Here comes the grand event of Africa, Africa Cup of Nations 2023. Watching all the stars of 24 countries for one champion. See traditional powerhouses defending their glory. And watch out. He tried to cross it in. Dark horses are racing for the top. Surely the winner. Try your best and lift the trophy. Start Time Sports. Beyond passion. Yet another exciting holiday season, fam. And as usual, we come bearing good news to our beloved customers. This festive month, Cyan Hyperstores is introducing a draw for every customer that buys goods worth 3,000 shillings and above. Remember, the more you shop, the more the raffles, and the higher your chances of winning. My gift ni kibao, ranging from gift hampers, gift vouchers, fridges, dispensers, dining tables, microwaves, and the grand prize, the sofa recliner. For awesome discounts and a wide variety of everything you need this Chrissy, visit any of our branches in Meru, Kobo, and our newly opened Cyan Hyperstores Eldoret. Jaza Keja na Cyan Hyperstores this Chrissy. Kimbia kwa nini? Hizi vitu siwezi lipa. Hizi vitu zote zisitue. Ziko kwa ofa. Ni pesa kidogo sana hii. Hizi ziko kwa ofa. Angalia, hii inaitwa Jaza Keja na Cyan Hyperstores. Hii vitu yote basi ungeniambia instead ya kusumbuana hapa tukizunguka huku. Alafu ungeniambia ziko kwa ofa. Chukua kitu yako, leta niongezee. Ongeza ingine. Kuna huyu. Jaza Keja na Cyan. This Chrissy. Hii Chrissy GoTV stream iko mkononi. Shows zinashika, raha ya kila mtu. Relax, kila kitu iko. Movies za ile mudu nadai. Series ziko na edge of the seat action. Na maestro wote una like. Mechi yako na sports action yote. Na watoije hata wao hawajawachwa nyuma. Wacha enjoyment izidi hii holiday na GoTV. GoTV stream available from 1st December for all active customers. Why Meru Heights Luxury Apartment? Experience the world of Meru people like a local. Stay in a home, not a hotel. Whether a single, a couple, a family, or friends, Meru Heights will provide it all in a nutshell. Set within a walking distance from Meru town and the Greenwood City, you can experience Meru beautiful sceneries, facilities and services as you live in a luxury apartment surrounded by evergreen scenery. It's strategically located 1 kilometer from Getembene on Kaderi Dhongo Road and along the bypass. At Meru Heights Apartment, you are assured of sufficient clean water, 24/7 security, spacious parking, and an ample outdoor space with an aroma of
different flowers that leaves you more relaxed. We have well-furnished 3-bedroom self-contained resort with a natural surrounding that gives you a cool breeze, fresh air, and a skyline view of Mount Kenya and Nyambene Ridges. Call us on 0748 663 210 or email us info@meruheights.com. Meru Heights, the home of your unmatched comforts. Bwana ntubeta na bere kurumira Nteto Weru themo tuchokere mubunge we North Julius State muwete atira na ukiri kithomo cione kiukenda ukiria mitore ya antu nongelete kinya kwithira wagagie bokari ni budingithetie ntere ubunene akabwithie bondero kumbe kakendo chokaniria ukaria Nicholas Chabari aina ribotie na kuringana na mubunge wa Embe North ariuga akiragituma Embe North ithinambe na gukira abwega bwambere ni kuwatira kithomo na njira ya kuwatira ana ababa kuthoma na kinya kubanenkera utethio buraba kwenda ni kenda bathoma watena thina thukuru ene na kirembi kane nunu kireki no totete ombokura no tete pa kuendelea isasawa na cionte tukaambasari watu kwa andesku tukakila pale basari hariwa kinyana banganitie eburaga ikira agweru kiri athomi na kithomo na njira ya kuga bura abangite kwithiro kwina muchemanio omonene wa mantu umegie kithomo mweri gwetha tuthiete mwezi leo tukeza tuna kongamano ya elimu hapa mwezi wa 3 atu atandakachia tusiye cia mutuate ithano cia twambo ithano irengi ithano baba ene Nairobi to baparendi au tikinya baria kenda tubona kithomo kirembi na nio priority waguna wetete kinyamara kia kithirito kirio kira mantu megie wagagia abokaria akiuga kinyana erotete gutigira akambe iyalare ikuthinambe na kujira nikenda yethiro iri untubo mwe botigire ibogokiria mantu megie okaria ntere ino tare akambe ni aurite ni etai miaka 10 kuma 2013 na walele mitandao wa neglected niko kwa neglection taiti miaka 2013 ilo muchiki wake rinto midiaru kambere tata itaokira nende to yana atu ekwame kenda rutu kaito kulitambwe ibo kwenda no mwanga itaza yokire bonete tumesumbuliwa na usalama wa ng'ombe zaidi mwanga ini antu ba nini ba to yako lakini bame batena kyao ndukwera mtu aratirwe tariki 17 antu bele kama ina antero ala Victoria nani antu bai na mbu oba weretu akiwa kazi yataendelea mtu awetata tutasukuza watu kinyao kuria antu bachukuzwa neno tuturamenya kinya koma ele waliko na Imwe ni kumara mpuko yaita kuthonderia nara lakini utero to kama celebrate kangwa ndobwira atire na arua tumepiga hatua kuma Embe North Petan Class Chabari Nkuluki ya 90 barabaerwa na mbere ya kuriki skuru kaunti na Embu nende bari na kanya baka kuriki kithomo kio nyuma yabo kwithira nende bakia bakanya ni mubunge wa Ekuru kaunti Njoki wa Njeru kwambiriria mubango yoyo basoke skuru Njeru ariwa siere baba reikia kwithira nende bakirure skuru bakwenda ciande bakithira bakiriro bisi onde na bareikia bakithira nende bakiriro kinya kigina kingi kewita nara bakenda kubwithe kosira bakwenda cheki nende na bareikio ntubo bakethire nya bakiewa mbeca cio batetheria kwambiria biashara chekosira bareikiti kendo bokiria muturire nayo Rita Monica Mushiri na utwa chikinya Eritu 94 aria maumite sukuru vuva ya kugia ciana riu mari na kanya ga gucoka sukuru ringi rungu rwa muvango uramenyekana ta Restored Hope uria wambiriritwe ni mutongoria wa atumia thiini wa kaunti ya Embu niwe Njoki wa Njeru. Eritu aya makithomagira day secondary schools iria ivakuvi nao makarivirwa fees yonthe na makagurirwa nguo cia sukuru. Vuva ucio ni magacoka mathomithio kosi iria wa mundu arenda. Kwa hivyo ningewasihi wanafunzi, najua wewe ni mama ama ni bibi ya mtu, lakini kuanzia asubuhi hadi masaa ya jioni unajua wewe ni mwanafunzi bora, utakuwa chini ya uongozi wa mwalimu mkuu ama walimu ambao utakuwa na wao shule. Jioni ikifika wewe ni mama ya mtoto ama mama ya watoto ama ni bibi ya mtu, kwa hivyo utaenda nyumbani, majukumu ya nyumbani na kungoja.
County Commissioner wa kaunti ya Embu niwe Jack Obuor akiuragia arimũ kwamũkĩra arutwo aya na kũmatethereria gwĩkarania wega na acio engĩ nĩguo mavote gwĩka wega mathomo-inĩ mao. Ni pongezi kubwa sana ni kwa principals, walimu wakuu, kwa sababu vile DCC Omola amesema kuna mashule pengine wanaona asto ukikubalia hii msichana arudi shule atakuwa mfano mbaya kwa wengine, so ni kama wako reluctant. So walimu wakuu huko na jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba wakati wasichana wamerudi shule na baria riu eritu aya mari na gikeno ni undu wa mweke muceru wa gucoka cukuru na mari na mwirigiriro wa gukorwa na muturire mwega vau vuvari. Na wengi hawako warudi shule, but juu umepata hii nafasi, kama mimi nimepata hii nafasi, nitarudi shule na nijitahidi sana nikuwe chenye nilikuwa nataka kuwa nikimaliza shule. Negwa ngenete muno tondu ninavo chance ringi ya kuthoma na niguo ni achieve goals ciakwa na niguo ni mukenu muno ni acoka form 4 ni acokeria Ngai ngatho ni muteu hope ya gucoka cukuru ni msine nguthoma na ni ngutethi mwana wakwa na ni acokeria winning rep ngatho muno niracokeria Ngai ngatho tondu ni athikite miaka 3 kiviko kiaga ni kirito na decide gucoka cukuru ngacokeria women rep wetu ngatho tondu naratwire twira gututhomithia. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbita Warita Mwaniki wa Musiri. Chibo akabachi Leonard Rweto na chitite kuthiria nchobi chambogita anturene yawe Rweto ariwa watandite na nindi bawe na tongerebo matura prena mutaratara yura bakethira baikira kenda kuthiria nchobi itiete na mbere kwithira ikinyangia ayuthi ntereu akiwo ntubone ndebo kethira bukiyukirwa bonene noroka watikana yukirwe talile kiwatho ariwa mantu ige kwenyango kwana no watanibo Kenya nyontubo bukethira bukithirwa tene akabachi tume kandu kikiri muciari urwetikire kuthiria mantu yate ambite ukinya koti. Nicola Chabari aina ripotie. Bangi kuringana na chibo wa kabachito Leonard Rweto aliuga ati ndoa ya kurwa na mantu megie gwendia na utumiri ibwa abangi na ndawa chingi cha kulevya na buthite na mbere ntere ino ocha akabachi ikimenyekanaga ati guntu guku iku bangi ino mono ikurukagirwa na arakuga muntu gwondora kawatikana akiendagia abangi no itagaria kayo chigirwa ria kiwatho atakumakana nugwe ni tugite mitaratara mingi muno in place tugite antu a nyumba 10 ni tuwekite village managers na itu ni bobeta bangi bonde the ngao family, the policemen adio stakeholders to wa ala kuonekana kwina banks muntu wendro kuona bangi ko watu abatu weta 14 kinyako ni kai musoro na muntu wenda twamenya nari ni lazima tumukamata na to 14 ikenda manto yathira ogo nakanĩtie kinya antu obaraba karagande goro pakienda kuthiria kirungu urungu Nteto ikonenie na anabani ni kwato akenya akiuga mtoto uju kinya we abatiri kwithirwa kiuchiro matagaria amarito ikiwatho environment kana ukindo kwa na witu watanirite utie kwariri outside the court kinyaka watu no kinyara tisio kinyata biondo bya batu kureta Monday batu dira court, and by the way, that is a directive from the government. Yes. At mandu batu kwaru anywhere. No timu batu kusika to kwa police nyanga the family or anybody. Kinya siari ko wendi to kitemeka na to mudo to that year to komba kuthiria. Kuma Kabachegembe North, Veteran Class, Chabari. Aboya Chabari no tukinya muthei wa Nteto cia uruthe mugucokeria nkatho na tubo kutho watanite na unito watana thaitha tuna nusu kiri Nteto cia Weru thaitha.